Amo pong inimbengi, Irreverend Father Joel Mutok. Kaya bene po Irreverend Father John Henry Yutok.
King lagyuning igpa at ning anak at ning banal na espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Heso Kristo, ing lugod ning Dios at ing pamakiyagom ning banal na espiritu, mantabe kay kayungan. At keka antimorin. Maya pa bengi po kay kayungan. At yuta na po king kawalong aldo, ning kay katamong pamagnovina, para kin daratang nga Pasko. Yung pong bulit sabihan, adwa na mong tudtud at Pasko na. Nyapin mas isadyata na rin kay katamong sarili, at mas ibiyeta yung kay katamong pamibiyebe king nga pong gino, kaniting daratang. At banganta, mas masusi tayo nga pagmasosyaliting Eucharistia, anyawaran tayo pamuing kayang pakalulu, ang pong kayang lugod. Aminan ko, King Diyos, ang mapapakalulu, at kay kayo kapatad, ing mikasala kong bina, King pamisip, pamangamanu ampon pamanyapat King marok, at King pamagtawad kong gawa, King mayap asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapu ko kanwa na Mariang kapilang mang birhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. Ing Diyos, amayupay ang tutu, pakaluluwa na katamo, at King pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamugan sana, King Bie Alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O alanganggang Diyos, alubos mayupaya, ngening milalapit kami, king kayaldawan, ning pangabait na antimong tao, ning bugtong mong anak, ikaming talasuyo mo nge matampa, pagkaluba na kami sanang pakalulo ning amanong mi pagkumbabang mi bait, King Juan na Virgen Maria, at may kisawt busal mi. Itiyadwan mi, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen.
Pamamasang iba't king libruning propeta Malakias. Ingginunga ng makibat, lawan niyo, para lake ing tubod, banang isadya ing dalanan ko. At ing ginong pagdulapan niyo, kabud-abud, lungobya king templo yu. At ing tubod, amate, yun ang paninayan, datang niya, datang niya, at hihayag na, ing kasunduan ko. Nga nang sasabi ning ginong mayupaya, nino ing magwanta, king aldoning panyatang na. Nino ing mitagan, makatalakad, potang paltoya. Uling ya mangariya king api, ning platero, at king liha, ning mamipi. Lukluk yang antimong platero, at maglinis pilak. Dalisaya na la, ring paring palipi ng lebi. At dalisaya na lang, anting ingginto, ampong pilak. Ban kay batdang medalise, makapidaon lang ayin king gino. Antimo, nung makananong sukat, marapat. King antikanyan aparalan, matanggap lang matula king gino, ringayin na ninguda. At ning Jerusalem, antimo kanitang minuna, antimo ing merapat, karing banwang malambat ng milabas. Akit yu, bayuya miras, itang maula, ampong makapangilabot ayaldo ning ginu. Itubod kaya kayo, ing propeta Elias. Ibalik na lalub pasibayo, ring pengari, karing anak da. At dinganak, karing pengarira. Nungali, king panyatang ko, ipagpake, king labwad, ing metong asumpa. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Potang dating bage, magmula na lang mga palyari. Talakad kayo at matna, ampat ing pangakabusyo, milalapit na. Potang dating bage, magmula na lang mga palyari. Talakad kayo at matna, ampat ing pangagapusyo, milalapit na. Gino, ipabalo mo lakako ring dalan mo. O Gino, ituro mo lakako ring daklat mo. Iyanad mo ko king katutuan mo, at ituro mo ko, uling ika ing Diyos at alapagligtas ko. Potang dating bage, magmula na lang mga palyari. Talakad kayo at matna, ampat ing pangagapusyo, milalapit na. Ing ginumayap, ampong makatuliran niya. Tuturune indaklat, karetang malilili. Tatarya na la, ring pakumbaba, king ustong daklat. Tuturune ing dala na, karing maluka. Potang dating bage, magmula na lang mga palyari. Talakad kayo at matna, ampat ing pangagapusyo, milalapit na. Katapatan la ampong lugod, ding sablang daklat ning Gino. Para karetang tutupad, king kasunduana at pikabrian. Ing Gino makasadyayang makikaluguran, karetang ating takot kaya, ing kasunduana, lalantad ne karela. Potang dating bage, magmula na lang mga palyari, talakad kayo at matna, ampat ing pangagapusyo, milalapit na. Parangalan tayo pungeni, ing maya pabalita.
manatili ke kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Lucas. Miganaping panahon para king pamanganak ng Isabel, at beit ne ing metong anak kalalaki. Abalitan da ring siping ng bale ampong kamag-anak, ing maragul apakalulong pigkalam na kaya ning Gino. At may kisan metong lakaya king tulana. At may palyaring king kawalong aldo, di natangla bang sirkumsisyonan deing anak. At pamalagwan de sanang Zacarias, kalagyo ng tatana. Dapat sinabi ng imana, ali, Zacarias, nunewan ing maging lagyo na. Sinabi ra kaya, alang mayayawos king lagyong anti kanyan, kareng kamag-anak mo. Sininyalan de ing tata, kutang da nung nanong buri ng ipalagyo king anak. Minyawad yang pisulatan at sinulat na wan ing lagyo na. May nga pamulalalangan, kanita mo rin mi balik ing kagiwan ng magsalita. May kapanyabi yang pasibayo Zacarias at pinurine ing Diyos. Tibla na langan, ning maragul atakot ding siping dang bale. Mi balita ing hegana-gana king kabilugan abulubundukin ning Judea. Ding sablang meka balita, pibule-bulera iti king lubda ngara. Nanuya kaya pahintungulan ing anak IT. Pablasang masalang bina king ingupaya ning Gino mamantabe kayo. Ing maya pabalita ning Gino. Lukluk tangan po. Maya pabengi po, kaya katamungan. Pwede tala pong pakisabyanan din kasiping tamo, kapatad, konting kembot na lang, Pasko na. O ito, ditak na mo. Makasadyano po ba, ring pengari, ampo ring kaya katang tito ang tita, kareng karelang inaanak. Nino po kini, ing masaya, potang ating pong bayong bayit, king pamilya, magtas lang gamat. Siguro, ala pong malungkot, potang ating bayong bayit, king kaya katamong pamilya. Inyang malati ko po, patse ating bayong bayit, king kaya kaming pamilya, maralas, masaya langan, excited la, ding kaya kaming kamag-anak. Excited la, na akit de itsura, ing bayong bayit, king pamilya. Matulala, ulingatin na namang bayong membro, king pamilya. Dapot ing peka masayang dili, alangaliwa, nune, ding pengari. Matulala, uling ating kalam ami pagkalub at mi pagkatiwala karela. Karing makantining pamikatagon maralas, kukutang daring bibisita nung ninong kawangis na ning anak. O kaya naman, kutang da, nanuya kaya ing anak kay ni potang di nagulyo. Maging doktorya ba? Maging engineerya ba? Maging arkitekya ba? Maging accountantya ba? Maging sundalo ya ba o pulis? Maging pariya ba ampong miyaliwa po? Maralas,
Karing kutang areni ing makibat ing tata at nga nang sumabi. Siyempre, akong kawangis na, masanting ya, matangos ya arong, ampong singkit ya mata. O kaya naman ng minsan po, bisang paisambot ing ima. Nga nang sumabi, mas kawangis kaya, akit mo king puti na, ampong lupa na, at sigurado ko, akalupa king teacher, ing anak ko, patse, di nagulya. Alang bisang paisambot, buridangan kawangis de, ing anak. King kekatamo pong mipasyag ebanghelyo, dimdam tayo ing pamipasyag tungkol king pangabayit at pangadina ng lagyong 1. Dimdam tamo, nadakal na ring binisita king pamilyada. Zacarias, ampo, Elizabeth. Mekipagsayo, ampong mekisan metong la kareng miyasawa. Nung pakalawen tamo, metong asangkan inya binisita la, uling burideng akit nung nino ing kawangis na ning anak. Inyang ikit dane ing bayong bayit, burida ring binisita na pamalagwandeng kalupa ning tata na. May kadmas kawangis ne ing tata, inya burida ring binisita na mayawos yang Zacarias Jr. Nung lawenta mo po, ing kultura daring Hudyo at panugali daring tao ka rin kanito, atin lang ugali king pamamye lagyu. Nung pangane yang anak, dapat kalagyu ne ning tatana. Dapat ding pengari na edo penusignan iti. Pag dininan ding bayong lagyu, 1 ing sinabi da, anong nukarin, mga baldugan niya ing Diyos, malam niya. Kalugurang kong kapatad, king lagyu pa mo, akit tane ing mismong plano ampong kaburyan ning apong Ginoo king Diena. Iwan, espesyalya, uling alinaya mo kawangis sing tatana, kawangis niya mo naman ing apong Ginoo. At inyang pagkabukod tangi iwan. At inyang sariling identity. At inyang misyon, king pamaglakbe kayabe ing apong Ginoo. Nung lawenta mo, tutupin, king lagyu pa mo, karin akit tane nung talagang binyayan tayo ing mismong misyon tamo ketiyato. Nung megita mo bang kasangkapan ning kapanayan, ning lugod, ampo ning kayapan kareng adiwa. Ing Diyos, parati ang makasadyang manaya kaya katamo, bang abayan tayo king kayang misyon ketiyato. Inyapin, alita mo aasa ampong dedependi kareng aliwa nung nino ikatamo. Potang pagsumikapan tayang intindyan, ing kaburyan ning apong Ginoo, ing mismong burina ang malyari kaya katamo, mas lalong mangibabo ampong mayayakit o akakit da kaya katamo, ing mibibiyeta mo king apong Ginoo. Sige na mo, pakisabihan ng tala rin kasiping tamo, kawangis me ing apong Ginoo. Sige po. O ito, pangalagud at mga santeng, ding kawangis na ning apong Ginoo. Mapalyaring pare-pareho la ring tengaring keragulan tamo, dapat alita mo po para pareho king pamihubog tamo, ampo king pamaglakbe tamo. Para pareho tamong meging anak, dapat miyaliwa tamo panugali. Buri ampong pangarap king bie. Pare-parehong magobro, dapat miyaliwa tamo gelingan. Para parehong Kristiyano, dapat miyaliwa king bukasyon, ampo king misyon. Dapat pakatandaan tamo, mayayawos pa rin o mayayawos ta pa rin anting metong a pamilya.
Anting abe-abe maglakbe, kayan tabe ing malugod, ampong mayap a Diyos. Ngeni, karing miyasawa, ninupurang miyasawa kini magtaslang gamat. Karing pong miyasawa, na tiyungeni keti, ako tang yunabaking sarili yo nung bakit hanggang ngeni, miyasawa ko pamurin. Ako tang yunapuita. Miyasawa kay pamurin, matibe pamurin, ampong mikalugod pamurin. Insangkan baniti, uling karing sablang bage-bage, king ega na gana, pareho kayo, buri, ampong panugali. Ing pakibat, ali. Miyayabe ampong matibe pa rin in lugudyo, king balang metong, uling bistaman miyaliwa kayo panugali, ampong buri, tatanggapan nyo pa rin ing balang metong. King makanyaring paralan, karinyola asosopan, masalese ding anak, ami pagkatiwala, ampong mi pagkalub, kaya kayo, uling dalise, ing lugudyo, king balang metong. Ikatamo kaya mismo, na tsuketi, bistaman miyaliwata mo lagyo, miyaliwata mo prinsipyo, ampong miyaliwata mo kapag nasan, tandanan tamo, king pamaglakbeta mo, ampong pamanukita mo kang Kristo, mas maging tamong metong. Mas maging metong tamong pamilya, mas maging metong tamo king mission na. King pangaliwata mo, karin mas maging malino, ampong mabunga, ing bieta mo, ketiyato. Inya sana, kalupa ng wan, panetayang biyabiyayan, ing apong ginu, aatyo, king pangatao tamo. Pasibaywan kaya po, inya sana, kalupa ng wan, panetayang babiyayan, ing apong ginong, atyo, king pangatao tamo. Bang kanito, kapilan man, gang miyaliwaman, para titamong manatili, matibe, kasalpantayanan, king apong gino. Mandatang ingaldo, etamo malili, king pamanukita mo, king burinang malyari, ning apong gino, king bieta mo. At kanita mismo, ing lagyo mo, o lagyuta mo, magin ng espesyal, uling meging kang tutu, meging kang tapat, meging kang kalugod-lugod, king apong gino. Pasibayo po, palakpakan tayo, ing malugod na Diyos. Amen. Zacarias, pemalagwaning Juan ing anak na, at burinang sabyan, maganakaya ing Diyos. Manaliking ganakampon pamamyening Diyos, nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin, bi ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo, panalangin me. Baning pamuntok ning banal a kapulungan, amponing gobyerno. Tunerang ipakit ing ganakaning Diyos, king kapamilataning lugod, ampong manyad sa dang kasuywan kaya katamong balayan ning Diyos. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, panalangin me. Ban apa kamalan tayo, ing kristyanong lagyo mo, ampong dignidad tamo, at mibibiyeta mo, nayon karing pangako ning binyag tamo. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, panalangin me. Banding pamilya, ibayura ing lugod, pamisan metong, ampong lingap daking metong at metong, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, panalangin me. Banding masakit, tanggapanda ing kasuywan, ampong kamasmasan, iba't karing panalangin, ampong pamatabang puso, ring pamilya, ampong kakaluguran da. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, panalangin me. Banding meyango na biye, milub na laking pi bale-bale ning ibata mo at yubanwa. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, panalangin me. Ngeni, adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Manalangin tamo, king Ginoo.
Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. O Ginong Diyos, ing biyanasan ng San Juan talapaminyag, agyaga na kaming mokyat king lalong mata sa uri ning kabanalan. Katmuan mo kami king espiritu mo, kabang magobra kami king kasuywan ning balayan mo. Itiyaduan mi, kapamilatan ng Kristo ang Ginomi. Amen. Maging harap
Manalangin kayo, kapatad. Baning daon tamo, matanggap ya arapan ng Diyos, ibang lubos mayupaya. Tanggapan sa ing Ginoo iting daon karinggamat mo. King kapuri ang po ni kalgaya ning lagyuna. King kasaplalata mo at ning mabilog ng banala kapulungan. O Ginoo, makanap panaplakla sanang ganap keka, reting iyang pangmiking kapanyang bankeka, baming apag masusyan king malinis sa kapilubluban, ing penabili ng polikwan na kay kami ning mengabos mi, itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabaya kay kayo, At keka antimorin. ito syula ring pusuyo, Makatas na la, King Ginoo. pasalamatan tayo ing Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat tampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing puryan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon no karin man o ipa, Diyos sa malugod ampong maganaka. Inula ring sablang propeta ing panyatang na, at dela nening indong birhen king sa pupuna na, kambening epa sabing lugod, di natang yang mumuna, ihuan, amaminyag, ban ibulalag ampong ipakalalan na karing tao. Kinge mo na nung lugod na, pigkaluba na kaming tula, kabang pagsadyan miyang pagmasusyan, ing misteryo ning pangabait na. Ban kanita kimpanyatang na, das na kaming makabante ampon manalangin, kabang ding pusumi, mangapnulang kapag mulan ampong kapuryan. Uli nita, kambering sa blangkoro ring anghel ring banwa, nararitming ligaya, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapin ing banal o ipa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, uli nito ipan gapumi, itugtugme ing espiritu mo ang timong titipang ambon kareting ayin bi, ban pabanala at para kay kami, gawa nalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamaylasan po ang kamatayan. Kinuwane ing tinape,
Pepasalamata na ka at pinuri. Pira suneing tinape, dinwang neiti ka ring disipulo na at ngana. Kuanan neiti, ti kayungan at mangan kayo kaniti. Uling itiying katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan. Kinuwane ing kalis, pasibayo pe pasalamatan na ka at pinuri. Dinwang neiti ka ring disipulo na at ngana. Kuanan neiti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling itiyi ing kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban kanita, mi patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo ing misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ngeni gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng pong pangasubli ng mebye, daraon miya keka, iting tinape na ning bye, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulo-sulo, king katawan ng puandayan ng Kristo, tipuna na kami, anting metong ning banal na Espiritu. Kanakan mo ipa, ing banal akapulungan mo ang makalaganap ketiking meto yato. Ban miganap yaking lugod, kambe ng Francisco, ing ke kaming Papa, i Florentino, ing ke kaming Arsobispo, i Aposeto, ing ke kaming Arsobispo emerito, at ing sablang pari ang pondiakono, at ing sablang susuyo, king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepainawak king pihong kapanayan, king pangasubling mebye. King katahimikan da puring kaya katamong puso, ganakan tala rin kamaganak tamong minuna na kaya katam, lalong-lalo na rin kaya katam pengari, apo, kakaluguran, ampon kapatad. Ading sablang meyaw na biye, king pakalulo mo, idala mo la, at ding sablang meyaw na biyeketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambening nuan a Virgen Maria, induning Diyos, kamben ng San Jose, ing kaluguran ng esposo, kambering nuan na apostol, at ding sablang banal, ang mabibiye kalugod-lugod keka, king kekabaning panahon, apor yan, ampong apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesukristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ibang mayupayang
kagumding Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalang angga, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalan angga. Manalangin tamo para king panyatang ning pamag-ari ning Dios sa busal tamo. Ikabus mo kami king sablang marok o iba, malugod mong ipagkaloob ing kapayapan king panahon mi, ban king kasawpaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, at mikabus king alang kasasagkulan, king pamanalipan ning kasalanan, at king sablang kaligaligan, kabang panayan ang puan pagsadyan mi, impanyatang namip ng ligaya, ning talapangabos mi, i Yesu Kristo. Uling kekay. O Diyos, sa ipami, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nunaing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal na kapulungan mo, layon meng pamayapan, ang puan pisan metungan, agpang king kaburyan mo, ikang mabibiyan po ang magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng ginutamong Heso Kristo, manatili kay kayungan. At keka, antimorin. Antimong pamilya ng Kristo, iyagpang taya ing waganing kapayapan king metong at metong. Kapayapan po kay kayungan.
Kapatad, nyo yung kordero ng Diyos, nyo yung milalako king kasalanan ning yato. Mapalad lo ring mayayaos king apuna ning kordero. Ginoo, iyak matampang tanggap keka. Dapot, iyagkas niya yung amano mo. Kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, sad nakatamungan sana king biyera nangga. Amen.
inumingi. Amen. Luklok tama po sa aguli para kayong mabilan na kapabaluan. So, mumuna po, kawalong bengi tanay ni, bukas, last day na ning pamagsimbang bengi tamo. At kayong December 24, Christmas Eve, yung kakatamo pong misa, 6:30 p.m. ya po. 6:30 p.m. At itang kinabukasan, aldoning kapaskuan, 8:30 a.m. ya. Huling Miyerkules ya po ita, halata ng misang 5:30. Meto nga mo po yung misa tamo keng Miyerkules, December 25, 8:30 ning abak. At karetang mumunta po keng opisina, makasaraya po yung opisina tamo keng December 26, Webis. Kay ba't keng December 24, Tuesday, at December 25, half day mo po yung opisina tamo. 8 o'clock to 12 noon. At ating nga pa mo rin pong mapila na stock si among Joed, kareta pong bisang makyabe pa, ketang bukas palad project ng among Joed maglayon na sumaup kareng kapatid tamong Aita keng sapang uwak at kareng mapila na magdialysis. Malyari ko pa pong sali, 300, karetang crucifix at 650. Karetang Last Supper. Balo ko po at sula pa po ding mapilan tamong youth members. Kaya gilid, bangkanta makasaliko po. Kay ba't po bukas, uling last day na ning pa magsimbang bengi tamo, deng i-offer tamo po, nanuman karetang may sabi, magumpisa niyang first day hanggaman ngeni. Pwede ko pong mag-offer abyas, condiments, ketchup, makanyan, cooking oil, toiletries, Di kayo na pong bala. Nung kayo po may kapagdaon, ngayon milabas sa 8 aldo, chance yun na po bukas. Ketang kaya katamong last day. At nanding abak po, may ka malating gift giving tamo po. May ka pamaya tamong 100 gift bags, Noche Buena package po. Dakal-dakal pong salamat. Penimunan de po, di Reverend John. At ning kaya katamong Ministry on Service. King kaya katamang pamamaya regalo, dakala salamat po. King kaya katamang meging sponsor, Dr. Torno, and at ating St. Catherine of Alexandria Medical Center. Nakarambisa pa pong mamye, banta makasahok tamo pa po. Kareng kapatid tamong mangailangan, parang ining kapaskuhan at kandaratang New Year, malyari ko pa pong mamasyal king opisina. Salamat po. Amang. At syuta na po king kawalong bengi ni kekatang pamagnobina, king daratang nga Pasko at metong nampong nobina, kinabukasan nito, Pasko na. Na po niya isadya tala rin kekatamong sarili. Tuglong kang kemo po itang sinabi ng Reverend John din, sabi na tungkol kaling lagyo, importante ilareting lagyo. Pero ikatampong tao, nakatamo kailig, mamalagyo ka rin kaparatamong tao. Minsan da ka mong iabati, hausan mo na suplada. Ay, kasublada na naman, baby. Ne? O kaya, minsan manutang ka, nakapeutangan. Inaus mo na, magumpisa ka nito, inaus mo yung kuripot. Huli nga nakapeutangan. Again, nakatamo kailig, ma'am niya lagyo. Pero, tanda ng tamo, importante ya po yung balag lagyo, kalupa yung sinabi ng Reverend John. Bakit po? Kingke katampong ebanghelyo, dimdam talapas si Bayo reting aduang miyasawa. Nino po kasila, Zacarias, ang po yung asawa ng Elizabeth. Baluan niyo po, ing kabaldugan dilagyuda, sobra ya kasanting. Kung po balo nung ating makilagyong Elizabeth kay kayo, o Isabel. Ing buri na po sabihan ng Isabel, God's promise. Ing pangako ng Diyos. At Zacarias po, ing lagyo na, ing kabalduga na, God remembers. Ing Diyos sa makakalingwan. Nung piyabe mo la, ing pangako ng Diyos, yapi ni Elizabeth, at Zacarias, ing makakalingwan, ing buri na sabyan, ing pangako ng Diyos kapilanman, nakalingwan. At karin po tanging Diyos, ing pangako na makakalingwan, lumwalya po ing metong grasya. Nino po ita, Juan,
ing lagyong wan, ing burinang sabyan, grasya. Amen. Ngapin kasanting na po, dating meto nga pamilya, ing burinang sabyan, ing lagyuda, ing Diyos ay makakalingwan, potang ing Diyos ay may kakalingwan ka rin lagyuna, lumwalya ing metong agrasya. At dakal pong beses, dahil nasan tamo yan, kaya katang pamibiyebye. Dakal po grasya ng eta naman ninyawad, pero binya na nga pong Ginoo. Itang manakit ka, itang makabaw ka, then ing gamat mo, kompleto la, then bitis mo, kompleto la, aw santala pong build-in graces deta. E mula man ninyawad, pero binyeno ni nga pong Ginoo. Pero kaniting kabeng yan, tuturo na kay katamo ni Ebanghelyo nga na, nanong gewada ring miyasawa, sinulat de po kano, ing lagyong wan, ing grasya. Nyapin, apin po siguro yung panagkatmetong kay katamo ita, tetala mo yung sulat, ding grasya. Tetala mo, di nan lagyo, ring grasyang binyan ni nga pong Ginoo. Sigurado ko po, dakala grasya, akalingwan nyo na. At akalingwan nyo ng pasalamatan king nga pong Ginoo. Nyapin kaniting kabeng yan, may nga grasya, apin ding pamilya. Pero nang minsan, paboren mo lamo, nang minsan, bala mo, alala mo. Pero ay mo haisip, karakal anak, amag nasang mikayma. Karakal anak, amag nasang mikatatang. Karakal anak, amag nasang mikameto nga buong pamilya, pero ika, babaliwalaan mo yung grasya ni nga pong Ginoo. Dalandalanan mo lamo ring pengari mo, mula pakiramdaman. Kaya katampong kalusugan, health, grasya ya mo naman ni nga pong Ginoo. Pero ika paboren mong masilabing baga mo, masilabing ate mo, magbisyo ka at nanunaning kakanan mo. Mo aisip, karakal taong magnasang makaramdam, makanakit, mikaduang gamat, mikaduang bitis, pero alalang pakanta. Pero ikayong grasya ni nga pong ginupaboren mo mong lalabas, mo pasalamatan. Ing oras po, marakal kay katamo at long oras, may kapag Facebook ka, linabas ing oras, mong balo. Pero ay mo haga na ka, karakal pong taong kulang niya pa yung 24 oras, ban magpursigi, ban natin lamong apapakan ka ring pamilyada. Then, I invite you, my dear friends, my dear brothers and sisters, nung Elizabeth ang po'y Zacarias, linistading lagyong wan, ing buri ng sabyan grasya, kaniting kabeng yan, I invite you, listayo lamo naman puring grasya, ngay ganaganang tinggap yu. Sana itala mo kabud babaliwalaan, mapangalingwan niya yung tao, mapangalingwan tamo, napin kailangan listala. Napin ka reting kaurasan, ing Diyos, nga na po ning lagyo ng Zacarias, ang po'y Elizabeth, mga lingwan. At sana po yung panagkat kay ikatamo mo naman, napin kailangan talang lista, banta mo, tamo mo naman, mga lingwan. Amen? Totoo, ing grasya ng Diyos, kapilan man, nakalingwan, at kapilan man yung pangako ng Diyos, nakalingwan. Amen? Palakpakan tayo po nga pong Ginoo. Talakad tampo. Bukas po miyakita-kita mo king last novena mass tampo para king daratang Kapaskuan, alas 8 pa rin po ning kabengyan. Ing Ginoo manatili kay kayo. At keka, Ante Morin. At bendisyonan na kayo ning mayupay ang Diyos, kambeda rin kay kayong buong pamilya, king lagyo ning igpa, at ning anak, at ning banal Espiritu. Amen. Umen ako king kapayapan, bangluguran at siwan, ingapong Ginoo. Salamat kin Dios. Masaya, and